Izolo nginibuza ukuthi kungani umhlangano wokuzala kobuNazaretha ugujelwe emampondweni. Ngithole iy'mpendulo ey'ningi, abanye bethi uBombela wakhulela emampondweni, ingakho umhlangano wokuzala kobuNazaretha ugujelwe emampondweni. Abanye bathi ubuNazaretha baqala emampondweni, ingakho ukuzala kobuNazaretha kugujelwe emampondweni. Abanye bathi ingelosi eyahlangabeza ubabamkhulu esuka eNtabazwe, ukuthi bathi yafike yama ezivele le ngelosi eyigqoke umNazaretha ongathi ugreenish. Bathi leyo ngelosi leyo yiyo eyayilinde ubabamkhulu waze yayimlinde ngabo 1906 yaze waze wafika yena ngo-1910. Abanye bathi leyo ngelosi yasemampondweni, ingakho ukuzalwa kobuNazaretha bu-celebrate emampondweni. Abanye bathi uBombela mhla yehla entabeni Inhlangakazi wehla wabheka ezweni lasemampondweni. Abanye bathi uBombela wamukelwa ingelosi yasemampondweni. Basho konke kodwa nginiphikisa nonke. Akekho kunina osho i-answer correct. I-answer correct ithi into edala ukuzala kobuNazaretha bubungazwe ezweni lasemampondweni ingoba kusho iNkosi uNyazi. uShembe uthi uyaphuma umhlangano uya kephi. Uma uShembe engasawukhombe kwenye indawo singasuka siye kuleyo ndawo ngoba la ekhaya kulala ilizwi. Inkosi uselikuzile.